ali u sportu koji slijedi jer danas je tjedan sporta, onda ćemo vidjeti kako će Damir napraviti svoj poligon. Poligon, danas nas čeka poligon, susreti sporta u Mostarima, tralala. Poligon, poligon, danas nas čeka poligon, lijepo ćemo se zabaviti sportom. Dobar dan, obilježavamo tjedan sporta, jel da? I sada ćemo napraviti naš poligon na sljedeći način. Prvo ću, dragi Željko, vidi, pogledaj. Prvo ću ući u ovaj obruč, onda ću obruč preko glave prenijeti i iću dalje. Doću do ovog obruča i kao što je Janko napravio, uzeo je u ruke bučice. Super, dobro. Evo ovako, otrčat ću tako do utega i onda ću dignuti utege i napraviti 1, budemo uzeli dalje sad. 2, 3, 4, 5 i onda ću spustiti utege. Onda idem naprijed u ovaj krug. Evo me ovdje u ovom krugu. Gledajte plavu loptu prvo. Može. Snimam pa ću kasnije. A onda ću gađati ovu narančastu ruku. Evo je. Tu, bravo. I onda ću otići do sljedećeg kruga. Marake. I tu ću lijepo šuškati. Onda mogu se okrenuti na jednu stranu, mogu se okrenuti na drugu stranu. Šuškati kako želim, slobodan freestyle. I onda ću otrčati do ovog obruča, opet ću dignuti obruč, provuću kroz svoje tijelo, onda ću doći do obruča sa 2 loptice. Jedna je plava, a jedna je ružičasta. I onda ću ih ubaciti u ovu kutiju 1 i 2. Otiću do ovog obruča i tu je moj finiš, tu sam završila. Je li sve jasno? Hoćemo probati? Ajde Janko, ti ćeš probati sa mnom, doći. Ajde Želac, 3, 4, sad. Ide Željko. Željko, obruč sada. Lijepo stavlja. Sada ide do utega. On će dignuti utege 5 puta. Sada će Željko brojati. Gore, 1, gore 2, gore 3, 4, 5. Sada Željko trči do mjesta gdje će ubacivati loptu narančastu i loptu plavu. Uzet će u obje ruke i gađati. Da vidimo. Bravo, skoro je... Ajde, sad plavu, probaj plavu. Svaka čast. Evo, probaj još narančastu. Svaka čast, Željko. Odlično, malo se otkotrljala lopta, ali sve možemo. Možemo mi to proći. Probaj. Svaka čast. Evo, probaj još malo. Ovdje gađaj polako. Još malo. Još jedan pokušaj, da vidimo. Bravo, Željko trči dalje u drugi krug. Ovdje ga čekaju marake. On će sada te marake uzeti u ruke i onda će šuškat. U jedan krug. Da, zvečke. Uzmi u obje ruke i onda će okolo lijepo možeš šuškat i okretat se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i na drugu stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spustit će zvečke. Željko će spustiti zvečke i dotrčat će do sljedećeg kruga. U sljedećem krugu Željko će prebaciti obruč preko sebe. Još jedan put prebacuje Željko obruč preko sebe i trudi se da dođe do kruga gdje će ubaciti plavu i ružičastu lopticu. Evo, plava i ružičasta loptica, treba ih ubaciti u ovu kutiju, izvoli. Bravo, Željko će prvo ubaciti jednu, svaka čast. Željko će ubaciti drugu, svaka čast i doći će do finiša i dignut će pobjednički ruke u zrak. Je! Bravo Željko. Završio si poligon na dan sporta, svaka ti čast. Dozvoli da ti čestitamo, dođi.
Čestitamo ti, Željko, pravi si sportaš. Da li je bilo teško, reci mi? Nije, Mereba. Da li želiš napraviti poligon još jedan put? Ne više. Ne više, dobro. Hvala ti, Željko. A sada, evo, dobit ćeš nagradu. Evo nagrada. Evo, sada ide naš Marek. Naš Marek dolazi na start našeg poligona. Prvo će prebaciti obruč preko sebe. Naš Marek će ući u obruč, uzeti ga rukama dole, rukama tako i prebacit će s obje ruke preko sebe taj obruč. Bravo Mario, spustit će ga lagano na pod. Krenut će dalje do obruča gdje su utezi. Kada dođe u obruč, uzet će u svaku ruku po jedan uteg. Još u obruč. Ti stani u obruč. Stani nogama, uzmi utege, sagni se, uzmi utege i gore ih digni. Digni visoko tijelo digni, skroz gore, visoko digni. Marek, visoko iznad glave, ovako. Mario, doći, idemo dalje. Idemo do kruga u kojem će Marek bacati lopte. Imamo narančastu loptu i plavu loptu koje će ubaciti u ovu kutiju. Ajde Marek, uzmi narančastu loptu, molim te. Janko, makni se. Ajde, polako. Možeš uzeti, evo, pomoći ti Janko. Bravo Janko, bravo, veliki pomagač, sportski pomagač Janko. On će sada doći do kruga gdje će uzeti zvečke ili marake u ruke i plesat će. Bravo, okrenut će se u jednu stranu. Lijepo se okreće naš Mario. Mario se super okreće i super svira. I onda će spustiti zvečke i otrčat će do sljedećeg kruga. Ovdje je krug, do obruča, ovdje. Obruč. Lijepo to njemu ide. Pogledajte naši gledaoci kako to njemu lijepo ide. Sada će prebaciti obruč s jedne strane. Bravo, prebacit će obruč preko glave. Polako i spustiti ga na zemlju. Bravo, na asfalt. A onda će doći u ovaj obruč gdje ga čekaju dvije loptice. Dođi Marek, tu. Bravo. Ovdje ga čekaju loptica plava i loptica ružičasta. Sada će Marek pogoditi ili pokušati pogoditi jedna po jedna. Bravo. U ovu rupu. Tako. Odlično, ali stani u obruč. Biće ti lakše, dušo. Stani u obruč, eto tako, još malo bliže, bravo, to se u obruč, bravo, odlično, eto, naš dragi Janko pomaže na sve strane, on je pravi sportski asistent, evo ga, bravo, Mario, svaka čast, idemo, ružičasti, bravo, svaka čast, a sada Mario ide u zadnji finiš, da vidimo, u zadnji finiš, evo ga. Tu će stati, čestitam Mario, ne trebaš dizat ništa, ali evo ako već želiš, digni to i spusti lagano i nježno tako, bravo, na asfalt, možeš još jedan put ako želiš. Ti si završio sportski poligon povodom Dana sporta, čestitam, a sada dođi po nagradu, izvoli. Hvala, trčimo do daljnjeg sudionika, to je Marko. Marko. Sada je red na tebe, starta Marko. On će sada provući će obruč preko sebe, tako? Evo, u ovaj, evo ga tu. Uzmi u ruke, uzmi obruč i prebaci ga preko glave. Prebaciš ga preko glave, evo ovako, ugazi unutra, tako. Drži obruč preko glave, fino, i spusti ga. Može, i spusti ga na tlo. Ajde, druga vježba ide. Bravo, odlično si to napravio. Svaka čast. Ajde, spusti na tlo. Bravo, evo ovdje. Sada idemo u drugi obruč. U ovom obruču naš dragi prijatelj Marko će ući, uzeti utege i dignuti ih 5 puta iznad glave. Ajde. Probaj. Ajde. Tako. Utegu jednu ruku, utegu drugu ruku. I sada ćeš dizat 5 puta, da te vidim, brojimo. 1, bravo. Je Janko, 2,
3, gore, visoke, visoko dižemo, Marko. Visoko, dižemo, tako. I još jedan put, visoko dižemo. Visoko, bravo, spustimo lijepo to. Te utege, idemo dalje, gdje ćeš gađati plavom i narančastom loptom u kutiju. I naš asistent Janko poslagat će sve, evo tu je, vidiš, pogledaj, tu je duša. Moraš stati unutra, polako, aha, moraš stati unutra, bravo, ajde polako, odlično. Sada probaj uzeti narančastu loptu. Jedna lopta ide ovdje, bravo. On ima svoj način, dragi gledatelji, on će to riješiti najbolje što može. Sada dolazi u obruč gdje su marake ili zvečke, uzet će zvečke u ruke. Dragi gledatelji, evo kao što vidite, i drage gledateljice, ući će u obruč ćeš ući, tako, stani sada sam, uzmi zvečke, vidiš zvečke, 2 crne ispred i on će lijepo plesati, bravo, u obruču, probaj u obruču. Ajde, uđi u obruč, vidiš ovaj obruč? Tako, uđi, bravo. I sad da te čujemo, kako sviraš zvečke. Digni u zrak, digni visoko ruke. Ovako se šuškaj s drugom rukom, probaj s drugom rukom, ajde, probaj s drugom rukom, probaj. Evo ja ću ti s drugom rukom, ajde, sada ti znaš kako se to radi, probaj sam, tako, eto, sviraš fantastično. Još da čujemo zvuk iz svake zvečke, malo po malo, još malo, jel bilo dosta, spustiš lagano, nježno na pod, ajde, na asfalt pusti, lijepo zvečke, tako je, unutra u obruč, stavi u obruč. Evo, pomoće ti naš dragi sportski asistent Janko. A sada ćeš lijepo ići u drugi obruč. Marko, idemo ovdje smo, tu smo. Marko, okreneš se tu. Dođi. Ajde, idemo. Evo ga. Dođi. Šta nas čeka ovdje u ovom krugu? Ajde, ićemo dole. Ajde, dole. Uzet ćemo obruč. Uzmemo obruč dole i prebacit ćemo ga preko glave. Bravo. Ajde. Tako. Odlično. I spustit ćemo ga dole. Bravo. Super, spustit ćemo ga dole. A sada, Marko, ovdje te čekaju 2 loptice. Plava i ružičasta. I onda ćeš pogoditi unutra u ovu. Da vidimo. Ajde gađaj, ajde baci lopticu u ruku. 1 i 2 i time si skoro završio naš sportski poligon. Lijepo ćeš stati tu i dobit ćeš nagradu. Bravo, Marko, čestitamo ti. Je li bilo teško? Da. Želiš li ponovo napraviti ovaj poligon da se uvježbaš za naše prvenstvo? Da. Bravo, to je entuzijazam. Evo, izvoli, idemo do sljedećeg natjecatelja. A to je naš Damir. Ta-ta-ra-ta-ta. Damir je pravi natjecatelj. On se sprema na sebi poseban način. Sada će Damir stati u obruč i on će dignuti taj obruč preko glave. Dole će spustiti ruke i dignut će Damir obruč preko glave. Bravo, Damire, spustit će ga nježno na pod. Bravo, svaka čast. Onda će doći do drugog obruča gdje će staviti u ruke ove utege. Dobar. Uzet će utege u ruke, naš dragi Damir. Uzet će utege u ruke. Uzmi utege, Damire. Primi to u ruke, ajde, u svaku ruku 1. Ajde, primi to, u svaku ruku 1. Ništa te to ne boli, ajde. Evo, izvoli 1. Tak, Ne, obruč ne, utezi. 1 i 2. I sad fino 5 puta gore iznad glave. 1, 2, 3, 4 i 5. Još jedan put. 5. Još jedan put. 5 je ostalo. 5, ali visoko. Bravo, i druga visoko. Da, bravo, dušo. Ajde, spusti dole nježno.
Bravo, Damire. Ajde, sada idemo do specijalne kutije u koju treba staviti narandžastu i plavu loptu. Dođi, Damire, čekamo te ovdje, kraj obruča broj 3. Damir polako prilazi obruču broj 3. Da li će uspjeti staviti narandžastu i plavu loptu u kutiju? To ćemo ubrzo vidjeti. Ajde, bacimo kutiju da vidimo šta će se desiti. 3, Ajde, baci 4, loptu unutra, baci loptu u kutiju. u ovu rupu. Tako, odlično, a sada plavu. I eto ga, uspijeva, svaka čast. Damir ide dalje do obruča broj 4. Tamo ga čekaju zvečke. Evo sada ubrzo ćemo vidjeti kako Damir svira zvečke ili takozvane marake. Ući će u obruč broj 4. Ulazi u obruč broj 4 gdje ga čekaju marake koje će on zasvirati sada veselo. Ne na taj način, ne, jer ćeš puknuti instrument, nego ovako. Može? Ajde probaj, da vidim. Tako. Odlično, bravo. Ajde, nemoj lupati jednu od drugu, možeš ih spustiti. Ajde. Probaj ih spustiti polako, lagano. To je, ne, ovako ćeš ih razbiti, znaš. One se šuškaju. Probaj. 1, ajde. Tako, bravo. Odlično. Možeš još? Ajde, spusti ih lagano dole i sada dolazimo do obruča broj 5. U obruču broj 5. Bravo, dragi Damire. Dođi. U obruču broj 5, dragi naši gledatelji i gledateljice, Damir će pokušati opet, evo naš asistent sportski čeka. Sada ćeš uzeti sa rukama obruč, uzmi sa rukama obruč i prebaci ga opet preko glave. Tako je, bravo Damire. I spusti ga natrag na pod. Svaka čast. Ajde, dolazimo sada u obruč broj 6. U obruču broj 6 čekaju ga 2 loptice, dragi moji gledatelji i gledateljice, koje će naš Damir pokušati ubaciti u ovu kutiju. Uzet će lopticu. Damire, uzmi lopticu. Jednu, pa drugu. Jednu, pa drugu i pokušati ubaciti u ovu rupu. Da vidimo. Jedna loptica je već unutra, dragi gledatelji i gledateljice, ovo je veliki uspjeh. I druga loptica ide unutra, bravo! I čeka ga zadnji finiš. Gdje? Evo ga, zadnji finiš, bravo! Čestitam, Damire, veliki aplauz. Hvala ti na uloženom trudu. Ti si naš ponos i svaka tebi čast. Evo, da li želiš napraviti ovaj poligon ponovo? Kako se osjećaš? Kao pobjednik, naravno. Napravio si ga na najbolji način, a tamo te eno čeka nagrada koju donosi naša Vesna. Evo, pogledaj, nagrada te čeka. Ovdje ćemo čekati nagradu ti i ja. Evo, naša Vesna se približava sa nagradom za Damira. Od svih učesnika ostao nam je Igor i naš sportski asistent. Evo ga, bravo, svaka čast tebi, ostao nam je Igor. Idemo polako sa Igorom. Ovo su svi naši natjecatelji koji se vrijedno spremaju za sljedeći poligon i jedva čekaju, kao što vidite, da do toga dođe. A da vidimo sada našeg specijalnog natjecatelja Igora. Igor dolazi uz asistenciju naše Vlaste i polako uzimo, evo, preko. Svaka čast, spusti lijepo, ne brini, sve polako. Dolazimo do obruča u kojem ga čekaju ga. Utezi, diže ih 1, idemo 2, malo ćemo disat, 3, disat ćemo, 4 i 5. Bravo! Svaka čast, dragi Igore, svaka čast. I polako. Igor će polako, onako u svom ritmu, kako on to voli, sve fino i polako stati u obruč broj 3. U obruču broj 3 čekaju ga 2 lopte. Jedna je plava, a druga je narančasta. U tom obruču on će pokušati pogoditi ovdje u ovu kutiju. On cilja
i uspjeva, bravo Igore. On cilja i uspjeva, bravo Igore, pravi sportaš, svaka čast. A sada Igor dolazi do obruča broj 4, gdje ga čekaju marake ili zvečke. I on će sada pobjednički, jedan lijepi ples. Možeš zvečkati ovako. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Svi smo sretni i veseli, a isto tako zadovoljni da je Igor došao do 4. obruča. Možeš spustiti polako, ja ću ti pomoći, bravo. Evo jedna i evo druga. Polako. Igor dolazi do obruča broj 5. U obruču broj 5 on će pokušati dignuti obruč i polako ga prebaciti preko glave, svaka čast Igore! I idemo do obruča broj 6 gdje ga čekaju 2 loptice. Jedna je plava, a druga je ružičasta. On će probati te loptice ubaciti u ovu kutiju, dragi naši gledatelji i gledateljice. Cilja, skoro je unutra. Ali naš asistent Janko dobit će, evo daj njemu, daj Igoru, bravo Janko, hvala ti. Bravo! I to je to, drag naš Igor. On uspijeva na sve moguće načine, dolazi do finiša i ući će sada u obruč broj 7, koji je finiš. Čestitam, dragi Igore. Bravo, čestitam. Reci nam, da li je bilo teško? Da li je bilo teško? Čestitam ti na svemu. Evo, Vesna će ti udjeliti čestitamo svima koji su sudjelovali, a sada je Janko. Na redu je Janko. Digni ovo, Janko. Gle, ovo. Primi. Preko našeg drage glave prolazi obruč jedan. Sad ćemo opet trčati. Bravo Janko, bravo! Bravo Janko, trčanje je odlično. Tamo je nagrada. Zašto bi išao kroz sve ovo kada znam da je nagrada tamo? Vraća se naš dragi Janko na obruč broj 2, gdje ga čekaju utezi. Dragi gledatelji i gledateljice, sada ćete vidjeti kako Janko diže utege u ovom divnom cvijeću, u ovom divnom okruženju, u našim Mostarima. Dragi Janko će ući u obruč broj 2, gdje ga čeka jedan i drugi uteg. Bravo. I dignut će ih 5 puta. 1, gore, 1 i 2 i idemo 3, idemo 4 i zadnji put Janko će ih dignut sam, bez pomoći. 5, bravo! Spustit će utege i doći do obruča broj 3. Dragi gledatelji i gledateljice, pogledajte samo taj divan stil. Sada će Janko sam ubaciti narančastu i plavu loptu u... Tako je, bravo, 1, 2. Svaka čast Janko! Sada dolazimo do obruča broj 4. To je njegov najdraži obruč. Je tamo. Dobro, ovo je malo zasebniji stil. Nakon svakog obruča Janko traži nagradu. Ali to je nešto na što se mi moramo naviknuti. Tako je. Obruč broj 4 čeka. Pa u tome je poanta, svi se trebamo smijati, da. U smijanju je Cijela priča. Tako je, cijeli cilj. Dakle, sada dolazimo do obruča broj 4 gdje Janko uzima zvečke u ruke i svira. Dragi naši prijatelji, pogledajte kako Janko svira, ali ne baš tako, nego šuška, 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 lijepo šuška, 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 okreće se na sve strane i onda pleše on. Bravo Janko, ostaviš zvečke u obruču, dođi tako dok on sve travke sada, evo ga. Lijepo, nježno, tako. Bravo, idemo do obruča broj 5. Janko trči do obruča broj 5. Sve smo bliže keksima. Evo ga, sve smo bliže cilju. U obruču broj 5 Janko će se...
On želi završiti to prije svih i želi ići u obruč broj 7. Tamo u obruču broj 7 napravit ćemo freestyle. Šta ćemo napraviti? Evo Janko, ti odluči da li ćeš prebaciti obruč okolo sebe, da li ćeš ga zavrtiti u krug ili ćeš napraviti nešto što ću ti ja pokazati. Evo ovako to ide, bravo. Pogledaj ovo, vidi ovo, pogledaj. Opala, vidi kako će se vratiti, uhvati, natrag je krenuo, ajde. Bravo, zaustavi obruč, to. Sad će Janko nama pokazati kako se igra s obručom. To je nešto neponovljivo, dragi moji gledatelji. Janko će spustiti obruč na tlo, završiti svoj poligon. Čestitamo Janko, svaka čast. Tako, hvala. I ići po keks. Janko, dođi po keks. Dođi. Janko dobiva 2 nagrade, što je prošao i za upornost. Apsolutno je zaslužio. Hvala Vesna na podršci. Kako vam se svidio naš poligon? Prekrasno. Kako vam se sviđaju naši sportaši? Odlični. Sve bolji i bolji, jel da? bolji. Tako je, bravo, i ja se Napreduju. slažem. Evo naši sportaši sada ćemo fino uzeti obruč, evo možeš ga odnijeti tamo, izvoli, hvala. I tako, Carmen, mi smo završili naš sportski termin u našem programu. Idemo dalje. A sada, bio je to sport, a sada glazba. Jedan. Naši sportaši su, evo kao što i sami vidite, sami počistili teren. Oni sami to sve rade, oni se i natječu i počiste teren. Sada je vrijeme za nove aktivnosti na ovom divnom suncu. Zahvaljujemo Vlasta na suradnji, zahvaljujemo Igoru na trudu, bio si fantastičan. A isto tako i našem dragom Damiru. Sportaši idu na zasluženi odmor.